ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise Ban pen klan shushu ya ka jingtrai kam jong ka seng ka Meghalaya People's United Front ha ka khan retorik ukulalengkot arazar arphuai kala pen kha ya ka tanat trekam ka jongka ha ka snong wapung ya ka balatip kum ka MPUF wapung unit ha ka ni ka sngi ya ki nongkit kam jong ka MPUF wapung unit lapen skem da u president jong ka East Jaintia Hills District uba kershan bla harengkat ka jing sakhi lang jong ki weipat ki nongkit kam jong ka seng Meghalaya People United Front ni aingo yugle ba ulari le sumari ni baro bangilayo hado kani kalat banlong kidkon nong kitkan jong ka sang hi baro kawe ngishim ya kani ka content smart haga kartero blay da ka mansem baru lemba ke riti sencar kari bro kawai bat kiwai de bat ni kular ban batskan ya kariti sencar jong keseng bat ban shikri ya upai ba kabri uhinyo tra jongi klemdenyo yano ublayu nyarabini unit upung ko yasok lang I caga sen MPUF te I ayo mani kita gibru kamwa kini gi wahe kinong yalam go repair waki da bun kisni gisnem kamwa da ongil do ne wa chipau tli gisnem go de plai da bun mat gi yek jing mat ye jing lai luti gyong ki ha jing im gyong ki ten hap gia ke jing chak lambeng teng hap gia ke jing chak gubon jai hendrai jumat gile ya ke jing chak penro bat yo gile ya guburom ga kor te nagiliang yonga kamu presiden yonga wapung unit kerpat lang ya I kam gi rekod giwa thme ile ewu mani kam kita gi bru giwaya cha ewu mani kam kita gi samla khandro kiwabot lang charok wagi ni gua uya kentu kendrong I ya gaseng MPUF waga jing M rengkat biong I kam gaseng MPUF gua I da form thme I kam gu unit wapung open sngai open pelung lane wo ya ga jing yarap ga jing kentu kendrong ya gani gaseng MPUF khnang uman gaseng kolai bai kolai renti khnang uman gaseng kwa makor emburam kenang le uman geseng kuwa giribat kijai benru warok gubi utimit gia uman nile kita geseng kuwa haprang do untuk ala wapung unit demi seng kita membar de yes uskatari presiden memito jumut presiden le uskatari to jumut abi inunu isu le abi to jumut lang pe Ladi em presiden bakla la uskatari to pasal tu dari bakla uskatari presiden to tu bagi membar lang cirup ladi pasal tu bi pentip jangan ngakloyo pasal tu abi jadi ini kuntena suau pasti abi mentu yo luti kani go pung unit lagani pung unit ngadang yo mesti we jingkre stom yang ka kamta masnong taong pidang bon kijiduna to yo thu bigalat kluti kamnu penroy snong ka thau Bigo liang lo onga inunu pentau le bi kamtam dunit bi snong atau lembau we snong tok kenjok tin bi mto ye lat bi snong atau ong chwa pat nga holai nga we snong tok em ktia kejat Tau tok kenjok tin bi ulai lang bi lembarang ba snong tumho tok bon gi sen balang yen gi sesurok cekim krok geri motor lute gi kamete kam ngam cha dalele Henry hap kre stom bi de jingkre stom yang pi te yo pi ukai yo tau so wada so bon gisen balang ong giupsia hakasen balang Henry marpsia mario pi delele mio pi ngadep sia asen balang hanig MPO arsnem sia ano ngam tang
Uang tangkat kat baik geri hak lai meeting central budi ngam yo Henry pun ngabun chong ade geri kamai telai central budi mandaliwan central budi per juli po uba nga sayung ta jingkre stom yo nga tepo katong kerdan haduk ani utimit kipat ba nga to kerjan dang sedang ngaru timit bro ukong le juyo julai langi Henry yo kong tre rap timit bro cekamat ta yo lutia pila nong yalam nengkong artimit bro tipi kamnu timit bro yapi lamba dunit yo pajba lamba yo paj bikim lang salang te manna yo bro dunit bi pajba manna mi bi cekat kubur manna mi bi cek social media te tip bro oh tai presiden sekian wa paj ikim lang salang wa tai sekretari paj ikim lang salang kam yung piman ko wabay bonsin wasnyaw si uyo kam jopo kat kubur hagini ki por ki wakani daya em kata ko mensem ya ando dia bichni prasan malang mongo dukat hagayong mongo dukat hagayong kibi chamito kani kajingman ka mensen yung giprado prasnam yung kani daman kimba ko mem dia kata kajing ya snaw tolem kajing ya tiblem wai kajing ya perkat prai ta kata to ko peman kajing persnyaw si kam ginong yalam san malang hanrai kam ginong yalam san malang ton mani kita gibru ki wasnyaw to wai ko yarap kaliang ki ya chan kaliang prame Haiwani por wa emkam ya kajing yarab khamtam kajai bru ko yung kani emkam ko ya kajing ya tali hagi prodo prosnam yung kna yo ye pun orlong ya ki wan ki mat ki wadawai nai benta kari wa kajai bru ko yung ki mat yung kasan ki kongsan ka wa kasan de bu thong ko na do kisne ki por ki wadadep ha ka wa kisan nang yen go ha kanong rem hado kani ki letali ki man ki state issue yung karasan ki yung kamjo le ki waban even a national issue hajing ito wa ka interest yung upalba yung lani indigenous tribal people yung kiletali kiman nga ko open siya pi kam ka unit ko thame yung kanang wayo tipi open siya to sa kipalba kiletali kimat to kateto ka ILP ka wina ka mat ko konsan wa ka MMRSA ka wina ka mat ko konsan ko yadai hajing ito wa kini ki jingwan rung kertap ki mandari hapo ka jala ko maya ka yung aki yung ki kasan le em go ya gani ka jo kamat wai wa kam jo kasan bo ka ya kamat hajing ito wa upurusam wa konsantam kasan karang em go hajing le haperdi yung gani kisngi wai wa katte dang lai ko chikamat hajing ito wa kajing dawa wa panbay ya upurusam wa ka jala asam kam jo le wa kari Bangladesh ya gani kasan da pa ka jing tho no do kisnem hak arajar khanyao wai wa dangyai bodeni ya jing tho yong chepo central government of India kamjo le cha state government yong nei benta wo panbiang yo pur sam wo biang knang yo ye pen kreka me giwon ki an kasan wa ko ya gani kamat wo pen kreka mo po ka jala yong ya gani kamat to ka wongi the people second amendment act ka wongi the people representation act 1987 ha gani ka an kam chigo ya kate ka jing to wa kate ka 100% reserve na ka benta ka indigenous tribal people kyong ngawong IP memongo wa ka ILP memkam go ILP memkam ba go wai wa kam jole ngas nyau thuo ko wa kong santam ko memkam do kate to open scam chuai ya ka political right kyong kai ko wa ka Tripura bakla go hagis nem gi umanchwa ka Tripura le man go ka state kam go ka state kyong manchwa handai ka jing bakla yung Tripura pan man go ya ka sang gyong wo khrinyat wo wongi wo thoi kita gelat luti kamman wo yadai wa khna wo yo lan man kita ke next Tripura ka sang gyong de bo thong go ya ni ka people second amendment ha ko wa da summit ko ya ka memorandum bi ka chodo ministry government of India chodo ministry of home affairs government of India ha ko wa kasan daw yai boden chogo ya ka jengem kamyong ganigaan penchi pi yiput ganigaan ongo wa kiwon ki non tribals mye ku chimata ha ka election affair yong ka state ki yong nei ba wo chimata ha ka election affair yong ka state ki yong to do ki indigenous tribal people doni kate ka motto do I doni ki wo man ki khasi jantia wal gwaro mye de uchim ye chimata ha ka jing ele election lane ka jing genomic mat po assembly gyong lane ka jing thabot daki bartala kani ka an klam chego nai dei daw ikam ka san gyong dawai ya ka state government gyong open crack kam ya kani ka an khnang wa mustaman gowi
ITB to ka state yung IDM go ya ka 100% reservation na ibenta non tribal hapo ka assembly yung ikate ngamte mo PTP mamte mo wasan ngot ki MLA to human kidakar hapo ka jela yung ikate ka jingte yung san yung i uyong lesi naga ni ka san daw ku ka chipao naga chipao daw ku ka arpao naga arpao daw ku ka lepao masta man go daw man go 100% dagi non tribal ka teto ka jing matam ya ka riu ka bro ko yung i ka waga sanyo jngay ka